Ngay ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bigtan roi na la mai tan riu dari. Asai October tarik jay na katum kum sing na jay na pungu. The Gaanphiu Meal Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Ukrul October tarik jay na kanay. Tingkum ringu tang NSCNIM leader tuwing aling muy farui. Kamay puan may bam hangong dat kan mikaw. Ukrul district headquarters kanikaram somdal kaw. Kata riu lau may mung dai na tatkay kan te. Ukrul kaw tatkay kan may mung kaw tay tuwing aling muy farui. Kaluay na naga national flag kani constitution hay non-negotiable day to na satat kan te. Naga tong political issue lam kaw NSCNIM le. Government of India peace talks hay tatkay na bam jonge. Tingkum riksakiw na katang may TH muy farui. Ukrul headquarters kung tangkan may kaw mansay ching rui. Bagsi ground kaw riu lau kani kumna mitang tay TNL ground kaw naga may azuri traditional puan piu na riu lau kay kani. TH Muiva Ukrul headquarters kung kan may kaw dukan kani business suba may kway ri inbang gay kani kaniutan inha gay kani. Muiva kakhangay changmak may ri katong speech tay NSCNIM leader Deputy Autoculauncer or Deputy Prime Minister Lieutenant General Retired V.S. Atem VC ri papat laukan jonge. Muiva tong statement ko tay nagaw mitong political settlement hay Amsterdam Joint Communique kum singnay na kanay kani framework agreement kum singnay na na pung kaw nuna laukan may thelay na loy lau kang sukane. Muiva ri naga mining tha sukang revolutionary kum singkat paiski riksirok nga paday kari kahaw kan jonge kum na Indo naga peace process ka August rikat kum jingkat paiski riksikkiw na janay ko tay ceasefire agreement na kan jonge. Mi kaw te ri naga mitong political issue ti hay mansay kway ri thai lau na gwang kan jonge kani dialogue tay highest level kaw neutral sumay kandi thang parira atat bamjongi tuna sagane. Speech kaw tay Government of India Framework Agreement kaw hilaw may naga national symbols sa nulaw magna zawsi may tilaw bami. Government of India Framework Agreement kaw nuna lawkan may naga national flag kani constitution ti hay recognize sulaw ni magna bami tuna sagane. Center ri naga may nunta kalang tipat na Framework Agreement hay ti inswan kay khang karamba mi kani naga may kakaw chunchap may naibam may ti hay ti inswan kay kang subami tuna sagani. Government of India ri Indo naga peace talk hay chakwang sunu may tiyakaw loy law ni tuna ningi thai Amsterdam Joint Communique kani framework agreement da chakwang suni na di tuna statement ko tay sagani. Naga flag kani constitution da chakwang sulaw na naga may jong sovereign da recognize sulaw magsa naga may kway ri kalway na political ri hay atung bam khak may vari sagani gaganting sang na kakay hangong dat kang karam gong kan mikhaw in khalo kan may tangkul community civil society groups human rights activists students and women's organization Manipur government kani church koy da th may vari tunku may indaw kani Taubal October tarik chay na kanay may lun taimang may refit department ri water supply scheme bangkaw install sulaw may electric motor kani fuse Pechi Village Taubal District kaw Sunday nung tay suka si ilaw kan te. Kumna motor pump kani fuse suka si ilaw kan mikaw. Lumsi may ganay kay. October 3 na kanay nung na may nunri etek sukan te. Cham thelay na fate tong motor kani fuse suka si may kaw. Lumsi may ganay tay kay sam brojen kani yum nam muktay. Kanay kay nam may nunri suka si ilaw kan jongi. Kanay re Jal Jeevan Mission re fund sumay water supply scheme bangkaw. Zang may duy na may nun kang ti kang talaw may motor pump kani electrical components tay suka silaw kan jongi tuna sakani nam may nun thelay na mitong water supply scheme hay nam may khang pai na kikinay may kum na motor pump kan electric fuse tay brojen le mukta ri suka silaw tong de tuna sakani nam khawlat lunay ba may cham chu may tang police ri khong na khamlaw dat kan jongi tuna sakani kay sam brojen thelay na kamay fate motor pump kani fuse suka si may khaw ka zaw kan magi tiki nam may nun ri alat may khoi ti na kakay suka silaw bam te tuna pian mak may indaw kani water supply tong ram tay lat gai may ram mi kum na court kaw case pending suna bam tongi tuna sakani brojen kay mobri attack sukan may khaw tay TV laptop desktop computer kay tong pochay dangka lak ru na pung daw tong asut tate sien lak pungu sana lak chui daw tuang ni hautat kan thi tuna pian mak mai kay sam brojen ri sa indaw kani cruel October tarik chui na kanay chingaling muiva Autoculauncer National Socialist Council of Nagalim rika mai puan law mai kay luang somdal gwang kan may kaw na may mansay ching ri naga flex katsit na riu law kay kan the muiva gwang kan may kaw nam ning may azu rini gwang na riu law kani chang tin kanay kaw ganthau Kori thao na may pui chabuan kani insam na azu ri dingrian na riu law kan the th muiva ri kamay po law may kay luang tangrap tu khaw asai tu aram gong tang da the tu na sakani th muiva ri somdal gong tang kan metay tingzin
ห่วงทุ่มมินิทรีนับประได้จังเขาวิตุนะจำแต่ริที่ไทยกันเนสมดอลขันนี่นำอันนาเขาบ่ไม่มันใส่จริงทุ่มอินบูรินนากาแฟลกจิตนาริวเหล่ากันนี่กันนิวกวยรีอาวาคาร์ respected father ตุนะเกานาริวเหล่ากันนี่ขันนี่มันใส่อจุรีอินเซนไม่มิกดุยไกนาริวเหล่ากันนี่เฮลิเปดเขาที่มุยวะกัจนาอสุยมุยวะตุไม่ปูรีริวเหล่ากันนี่กุมนามีต่างแต่มันใส่กวยรีกตินกันไอดิ้งบ่ไม่จางเขาได้อินจังนักกับไม่ควรดิ้งเขาตัดรวนกุดกันนี่ตุนะจำแต่ริฮีกันนี่มุยวะแต่ริวเหล่าไม่มุงได้สมดาล village ground เขา rebrand upping Kamrang Somdal Baptist Church resign at kai kani kumna mitwang mong khotai hallelujah praise the Lord O Lord our God bless avakarer long live avakarer kaukai kani program khotai senior NSC NGPRN official RH raising re gwangba migwai khawla thausana avakarer hai rogong so hiam la tau chang mai tun sakani asai thu rogong ri ring na karam induang gong lauda the tiki kapau mai azu thu coffin khore kai han gong kai kan tongi tun sakani th muiwa ri karam han gong dat kan me khau Tangkhul naga community ri kamung azu dat kai khang sulawa mi kumna muiwa ri kong dat mi hai jing mai bam khau gan mai phungwang tong di the tuna sakani kamung azu dat kai ni mai pang khotoi October tarik chu ina padai nong insian mai tak tu kariu mai mung dai na lang loba mi khani October tarik chu ina chanai khawni lamp lighting ceremony ni dat kai khang chamrang suba mi tuna sakani mai pui ding khau ningtharla Riowa tu mai pui ri kamik dui raw na muiwa gong meta khwalin lak bam gai the asai kata haudat na kagan muiwa le classmate sulau mai thaikan meta haudat ni kumi tuna kapna sakane th muiwa rigaram somdal village han gongdat me hai inchum na kai gongdat mai ra makhe naga mai koi khang history identity khani kung mai gan azu khau dingam mai tai lianbam tong di the tuna cham dai ri hi kane Infal October 33 na kanay Department of Fisheries strong report headline October 33 na kanay Wednesday hapta khangzaibung Infal kausang na khatwang Luan Bigday na Churuk Annual Feast Fair Cam Crop Competition kum singnay na chui na pung tatkay kan may khaw kha kilo lakha ching ringu dangka pror padai point pungu inbu tuang zwan kan the na sa kanwe Annual Feast Fair tai mai community tong ningol Chakauba lekar yang nai na tatkai kan jongi ningol chakauba khau hai kapuning nun rui mi kan mai katan pui nun ta nap kau na inzen mai kai pati na chakhwang sulau mai ti meki asai kum ningol chakauba festival hai October tarik chui na kathum sai Thursday kum singai na chui na pung khau tatkai pini Director of Fisheries Elaina October tarik chui na kanai jongmung tai kha intang na kaman fix sulang mi khau zon kan tuangi kha man dai dangka phainai rigdai khore phai pung ngan tuang nai kani tuna sakani competition kautai fish farmers phai kha tamru na kathum rei kwang ka za lo kani kha tuang ka za pang khautai mai tai sareng rohu kaman carp silver carp pengba khabak ngaton ngahai ukabi porom tunghanbi ngakra mukanga ngasang nunga khani bai me kaza azu kazao kani tuna sakane inaugural function kautai VV Kumar Diwanga additional chief secretary finance government of Manipur ri chief case tuna kazao lokani chief case ri Manipur khau kha hai tingkum khau rawngan ching riksiruk ngapungu metric tons phungpat ni tuangi tiki chingrik dai na pung metric tons na kha phungpat ba mi hairi demand khang swang rauna kha high state khau phungpat ba mi tuna sakani mi high state rating kumpum kha kapang thang roi crore phaithum daw tuang liugong ba mi Manipur roi kha liubang mai state pang khautai Assam West Bengal khani Andhra Pradesh ka za ba mi tun sakani mi da kha state government rating kumpungu lung khau kha hai gaina phungpat ngam khang tan azu sin thau bam thi tun sakani Gospel Youth Soccer October tarik chi na kathum kum singai ni chi na pung third place fixtures Sacred Heart Catholic Churches versus Chiangdai Baptist Church A Kalan Kwang root na kanay kay mikan khotat kay pini. Tamenglong October 3 na kanay, luan root na katum tang may Gospel Youth Soccer kum singnay na na pung October 3 na chat kautay mini stadium Tamenglong kao paluk kahaw kan jongi, kum na October 3 na kanay nung semi-final match kanay Sacred Heart Catholic Church versus Kangchulon Baptist Church B Kanyachulon Baptist Church A versus Chiangdai Baptist Church A paluk kan may kautay Kangchulon Baptist Church B re Sacred Heart Catholic Church da goal akajiro khawngam launa final good kan jonge kanai semi final match Chiangdai Baptist Church A le Chuluan Baptist Church A palup kan mekhaw draw kaina penalty shootout kaw Chiangdai Baptist Church A roi goal padai kanai khawngam launa final good moi kan jonge October 3 na padai kum singai na na pung nung Gospel Youth Soccer kum singai na na pung tong final palup Putni the kum na closing ceremony khotai sang hiamdong pan mai MLA 53AC Tamenglong Ray Chief Case Sulaupani Gospel Youth Soccer kum singai na pung closing ceremony khotai
Reverend PR ดำทัดลุง President RBCC เร Gospel Tip สาลาวปนีกุมนารัฐายลุงปานไมรีลูกายไม่ลุสวาลาวปนีTamenglong Village Student Federation เร Mr. Hilu Wang Pamai son of late Disianang Pamai เร SSC CPO Central Police Organization Claire Supadna Sub Inspector Indo-Tibetan Border Police Force Kang Selection Sulaukan Mekau Congratulate Sulaukan ne Tamenglong ting nai luan ban chat bu tarik chui na kathum kum sing ne chui na pungu lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang muang na ye ban chat bu tarik chui na padai kum sing ne chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye sing bang ding puk in than ne mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rei kangan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khoringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in Sam the Loco, Twen Good Hay.